мактабҳои шаҳри хуҷанд мебоист пурра ба низоми ягонаи гармидиҳӣ гузарад то дар фасли сармо синфхонаҳо гарм бошад, аммо ин кор ҳанӯз пурра ба итмом нарасидааст. Аз шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд иттилоъ доданд ки ҳоло 12 мактаб ба ин низом ворид нашуда танҳо аз бухорӣ истифода менамоянд. бархаи ин мактабҳо дар маркази шаҳри хуҷанд қарор доранд ки дар сардӣ синфхонаҳоро бо ангишт гарм мекунанд. дар ҳақиқат соли 2014 аз тарафи кумитаи педагогмодарони муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд ин ташаббус дастгирӣ ёфтанд ва имрӯз натиҷаи хуб додааст. қариб ки аз 49 муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд дар 35 муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд системаи ягонаи гармидиҳӣ фаъол аст ва ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ки бо ангишт гарм мекунанд то моҳи сентябр тибқи нақшаи додаи худошон аз кони шӯроби шаҳри Исфара бо ангишти анамин корхона пурра таъмин шуданд. Ман намегӯям ки ин кор ҳоло идома дорад. Агар мана то соли 2014 миқдори ками муассисаҳои таълимӣ бо ин система ягонаи гармидиҳӣ таъмин буданд. имрӯз бинед алка 35 муассисаи таълимӣ ва тибқи анамин нақшаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри хуҷанд навбат ба навбат муассисаҳои таълимӣ ба анамин системаи ягонаи гармидиҳӣ гузаронда шуда истоданд ва соли гузашта худаш мана ба маблағи қариб 5 миллион сомонӣ дар муассисаи таълимии рақами 20 шаҳри хуҷанд системаи ягонаи гармидиҳӣ насб карда шуд ва ман бовариду кори умед дорам ки солҳои наздик ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳри хуҷанд бо анамин системаи ягонаи гармидиҳӣ таъмин хоҳанд шуд. мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри хуҷанд дар ҳамҷоягӣ бо шӯъбаи маорифи шаҳр соли 2014 тасмим гирифта буданд ки муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр пурра ба системаи гармидиҳӣ мегузаранд ва бо ин мақсад ба ҷуз аз хонандагон аз оилаҳои камбисоат аз ҳар толибилм 200 сомонӣ маблағ ғунучин карда буданд, аммо аз байн 6 сол гузашту ҳанӯз ҳам чанде аз мактабҳои ҳудуди шаҳр ба ин низоми ягонаи гармидиҳӣ пайваст нашудаанд. аз ҳар як хонанда мо то 200 сомонӣ маблағ чинда будем. чӣ шуд? чунки дар хотир дорам баъди анамин ташаббус кумитаи педагогмодарони якчанд мактабҳои дастгирӣ карданд. мана дар муассисаи таълимии рақами 13 дар ҳамин шумо расон шуд дар муассисаи таълимии рақами 9 мана қисман ҳамин корҳо ба иҷро расон шуд. ғайр аз ин аз ҳисоби маблағҳои буҷаи маҳаллӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 30 шаҳри хуҷанд пурра системаи ягонаи марказӣ гузаронда шуд. на ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ин маблағ ҷамъ карданд. чунки ман гуфтам масалан дар муассисаи таълимии рақами 30 шаҳри хуҷанд аз ҳисоби буҷаи давлатӣ шуд. дар мактаби муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 20 ин аз буҷаи маҳаллӣ шуд. анамон вақтанда он мактабҳое ки ман якчандша номбар кардам вақте ки ҳам аз ҳисоби як шарикӣ шуд аз ҳисоби падармодарон кумитаи падармодарон ва аз ҳисоби давлат дар ҳам муассисаҳое ки ман ҳозир гуфтам дар муассисаҳое насб карда шуд насб шуданд. ҳоло мактабҳои рақами 2, 6, 8, 10, 21, 23, 24, 25 мактаб интернат барои хонандагони имконияташ маҳдуд, мактаби хусусии Аҳмади Дониш Рустамов ба ин низоми ягонаи гармидиҳӣ пайваст нашуданд. шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд иттилоъ медиҳанд ки гузаштан ба низоми ягонаи гармидиҳӣ марҳила ба марҳила анҷом дода мешавад. дар мактаби рақами 6 ки дар маркази шаҳри хуҷанд ҷой гирифтааст, ҳар субҳ шурӯъ аз соати 6 шахси масъул ба бухориҳои бобоӣ алав мекунад. то фурсати омадани хонандагон синфхона бояд гарм шавад. ба муассиса 12 тонн ангишт захира ва
9 куб هیزم ذخیره کرده شده است. بی اون که ما با انگشت به تمامی سینفون‌ها چیکار علو کرده ایستادیم، سینفون‌ها حرارتشون معتدل است تا 19-20 درجه گرم است سینفون‌ها و خوانندگان بی یگان خیلی دشواری درس خوانده ایستادند. برای با ثمر گذراندن زمستان ما کوشش کرده ایستادیم که تمامی ماموریت مؤسسه راهبران سینفون کوشش کرده ایستادند، از جمله با دستگیری پدر و مادران تمامی سینفون‌ها تمامی چی شدن سلفان پیچ کرده شدن برای اون که سینفون‌ها خنک نباشند. البته ما آماده کردیم برای زمستان گذرانی. این حالت در مکتب رقمی دومی شهر خوجا نیز به چشم می‌رسد. آنها نیز بعضی از سینفخانه‌ها را طریق بخاری‌های بابایی گرم می‌کنند که برای آن از انگشت و هیزم استفاده می‌نمایند. از روی اطلاع مسئولین شماره سینفخانه در مکتب مذکور اگر 42 عدد را تشکیل دهد و قسمت بیشترش پیچ‌های بخاری نصب شده است، اما در بعضی دیگر سینفخانه‌ها وضع دیگرگون میباشد. به قسمت دیگر سینف‌ها از تجهیزات گرم‌دهی برقی استفاده کردند. حرکت کرده ایستادیم که به همین سیستم یگانه گرم‌دهی گذرانیم. یک چند بار به مقامات‌های بالایی هم مراجعت کردیم. من حاضر باشد در آشیانه برای آشیانه یکم سیستم برای سیستم برقی گذرانان تیار هستیم، لیکن دوم و سوم باز حرکت کرده هستیم که آنها رو هم جنبست نبوده تیاری دیده گذرانیم. همون سال از هر یک خواننده 200 سومانی مبلغ چیندگی بوده. ما حالی مبلغ نچیندیم. ما فقط یاردم کردیم. نه ما نچیندیم حالی. مکتب رقمی 20 در شهر خوجند سال گذشته به نظام یگانه گرم‌دهی پیوست شد. اگر مکتب مذکور 2 بینای تعلیمی داشته باشد، تنها یک بینای آن به این نظام پیوست شده است. برای اجرای این کار از حساب بودجه دولتی 500,000 سومانی مبلغ مصرف شد. حالا تمام صنفخانه‌ها گرم میباشد. در یک روز 300-350 کیلوگرم انگشت میتواند حرارت صنفخانه‌ها را معتدل نگاه دارد. این زمان سال 2019 بینای تعلیمی 2 که از 23 صنف کابینت‌ها عبارت است پورا با گرمی‌گذرانی متمرکزانیده شده نصب کرده شده است و همه صنف‌ها از 15 تا 17 گرادوس گرمی دارند و در یک روز از 300 تا 330 کیلوگرم انگشت چی کرده می شود استفاده برده می شود. بینای تعلیمی یک باشد تنها در آنجا صنف‌ها ابتدایی تحصیل می کنند در دو بست در آنجا 10 پیچ‌های بخاری نصب کرده شده است و حرارت صنف‌ها از 20 تا 22 درجه گرمی دارد. در شهر خوجند 37 مؤسسه به نظام یگانه گرم‌دهی پیوست شده است. گذشتن به نظام یگانه گرم‌دهی از سال 2014 آغاز شده بود. شعبه معارف اطلاع می‌دهد که پیوست شوی به نظام یگانه گرم‌دهی در 12 مکتب باقی‌مانده شهر خوجند مرحله به مرحله انجام داده می‌شود. اما زمستان آمده است و اجرای این عمل هنوز معلوم نیست. گزارش مفنوش کروانیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.